سلاف و ریز بینرین هجاج استدین دنگ امریکا لواشنطنا پایتخت از بخیر هاتنا ودکم بو گرکنو دبخت چاندو هنرا رنگین ده خلک کنو جبرنامه هفت رنگ. امی برنامه خواه جبا هنرمند نافدار سعید یوسف دست پی بکن گو 26 ماه شباط ده کوچا داوی کر اف هنرمند گو بسالان سترانا کردی گشتو زنگین کر شوازه که نو بو سترانا کردی آنی ناو جواکی و سرمیانه که مزن لپاش خواه هشت. مخواست گو ام راپورتا که تایبت بو وی هنرمندی بشکشی و بکن به امنیری مزانا عمر جقامشلو اف راپورت آماده کریه که اندری خواه بدنی. بيقوم هنرمندك بجم بلند وقت سعيد يوسف وكوش كرناوينا يعني از يقيناك مرن بسعيد يوسف ندكت يعني شلو سعيد يوسف مريه سعيد يوسف ايق بينجي بين صاج تمني خو كر خدمتها موسيقى كرديده وبيشكتنا موسيقى كرديده برنجا كينو بينجي صالي اویز لام تکار نگریه بس کار موسیقى کردی و استرانی کردی و کسک نما جملت کرد و کیف خوش نبو بسترانی پیشانه بو میر بسقی موزیکژن، آوازساز، سترامبیج کرد، هنرمند سعید یوسف. وی جاره بغمگینی و شینی لسر ملی حسکرین خواه ده تابوته که ده هلگری قامشلو و ماینده حمیز بکه. روژا یک شمه ترمی هنرمند گرانبوها گهشت ولات به هزاران حسکرنوی دو اوغراوی ده آمده بون. به هنر خواه سینور هرما سوریه درباز کر بوستیر که ده عزمان هنر رجلاتا ناوین و جهان ده. میر بسقی سعید یوسف ده سال 1967 ده جیونانستانی بزق آنی قامشلوی و بو پیشنگی گو بزق لروج آوای کردستان بکارت بینه بمیر بسقی هات بسندان اگر یکمین کسی گکاری بو سترانا کردی و آوازین کردی گی پیش خینه وک آرام دیکرام بو هیا سالا 66 گچو ارمنستان سعید یوسف او شوپا وینا گرد و موسیقى کردی جی فلوکلور جی گندتیه گر باجاروانیه کراس کینور موسیقى کردی کر و 55 سال خود بروی موسیقى کردی ده درباس کر سعید یوسف یگابا ام سعید یوسف جی هنرا کردی دنگ و موزیک و سترانا کردی درخینن چه دمینه روژا ایرو پرانیا هنرمنده ما دنگ بیجین ما تقلیدا سعید یوسف دکن برنگ سعید یوسف دبن و شخور آبانی خوان استرانی آباد کن
سعيد يوسف يكمين دنجبيجي كل روجاباي جو خلات وك لبنان استندن كنيسة حمصي خلات داني أردن خلات داني جبرگوی بزق درباسی هریما جزیره کر پیمانگها بلند آموزیک یا شامه وی بناوه زانیار بزقه ددا ناسین و پسندان بگوتنین حسان و آوازین خوش شخوجهی بوستیر که جیهانی بهتری 5 سالی استران دگوتن و آواز و موزیک ساز دکرن باندورا فن عربي موسيقى عربي قال لك ليه هبو جبر ولو امبالا خدني اهتمام قال لك بسخيبو ونبطم وريبو قال لك ستران قال لك اواز شي كرن سعيد يوسف تشتيقو ازانم جبري 6 سالي دي اب هنرمندي كردي ايغا اموان ناس دكنو دنجي وان هاتن تومار كرن لسر اسطوانا لسر كاسيتا ام قال لك انا ذكن يك جوان سعيد يوسف اي حري دور ام ويناز ذكن كاويس اغا وجي فرده بالصدى فنانه هبو ومسجله ام قش استراني وانزانن اي كسي نوك اي سعيد يوسف بفي بربونا هاني بفي باقجبونا هاني دا خستي سر خستي مكتبه كردي وقال لك مكتبه كردي موسيقي قال لك بيزنجي بوي سالن هفته ده للبنان کوما نوروز آموزیک دامزراند. گلک دنگ بیجان آواز و سترانی نوی گوتنه. ده سالن هفته ده ریخستنا یونسکو استوانک زیرین جیر تومار کر گوته واتیا موزیکا میر بسقه چاندکه مروواهی جیهانیه. میر بسقه جهنرمندن عرب، ترک و کردان را ستران و آواز چیکرنه. بهتری 700 سترانین وی هنه بهتری 25 خلاتن ورگرتینه یک جوانجی تومار کبیرانی جوالات سویسرایی طيبة منديا سعيد يوسف كاريبو سترانا كرديش كلاسيكي بين النوشنية او بوي سترانا روشني كاريبو في قابا مظن بابيج وسعيد يوسف جي طيبة ياوينا كاريبو موسيقى كردي طال دولتك وك لبناني دولتك ديمقراط ده صالح حفطيدي فرقاك بنابي نيروز شيكي وهنرمندي كردا برانيا وهنرمندي كردا خلي قرتن جي محمد عارف جزراوي بقر طاب تحسين طه وعيسى برواري ونسري شيروان وكاريبو ابدا بيجي ماني ايج انا جي هنا وك محمود عزيز رحمتي محمد شيخو رفعتي داري ين ما يجي خليه قرتن هيش الموسيقى كردي وسترانا كردي بيتر بلا ببه ودما قد صار شيستو شاشاده سعيد يوسف شو اذا عابق ديك شش مهاما ويش غيري هنرمندي انقلكي بجن بلند اي كردستاني لور ناس كرن ودريكي فره لبر بابو ويدر يوني فرق البر سعيد يوسف بابو هيش او دري لبر كسن وقت محمد شيخو محمود عزيز وين ما يجي بابن او جهرن ازقيا كردي لبغداي وستراني اخوات تومار بكري سعيد يوسف ميري سازا كردية ده ساله 2010 ده بجداري چالاكي شاهية الدوحة بو هنرمند كرد لسر دكا قطري كيتن موزيكي پیشکش کر بالا جماور و راگهاندنا عربي بالتفاهي كشان ميري بسقي سعيد يوسف ده ساله 1947 ده لقامشلوي جدائي كويه سازوان نافدار ده 26 سباتا 2020 ده لستنبول کوچا داوی کر هر وسا لگوری تیبنیاوی لگورستانا قدور بکا قامشلوی هات سپارتن آخی بحزاران حسکرن ویلی جیهانه هنه و بصدان شاگردن گو میناک آوانی هری زیرک سعید یوسفه نمر سعید یوسف لشوپا خواه بصدان ستران و آواز هشتنه برهمن وی تیراوی دیکه گو تجاری و تجار نیش بیر کرن جبو برنامه هفت رنگ زانا عمر دنگ امریکا قامشلو لی پاریس پیشنگه که دیجیتال یا هنرمند سردمان و جنج چرخا نوزدان ده یا هنر اوروپی ده و بو گو لی سر دست هنرمند مزن وکو کلود مونی ادوار مانی و رینوار و هنی دنیجی هاتبو دامزراندن
ئەم پێشانگایە لە پاریس بە ناوی گەشتکردن لە دەوروبەری دەریایی ناوەڕاست 500 تابلۆی 20 نیگارکێشی ناودار لە خۆ دەگرێت کە زۆربیان ئەو نیگارکێشانە بوون هەرێمی ڕەنگاوڕەنگ و شەوقداری دەریای ناوەڕاست کاری تێکرد بوون. تابلۆکان بە پانایی 3300 مەتر دووجا لەسەر دیواری پێشانگاکان نیشانە درێن تێکەڵ بە ئامێری جوڵاندنەوەی تایبەت وەک ئەوەی نمایشێکی هونەری لەسەر ئاوازێکی میوزیکی کلاسیکی و جاز پێشکەش بکرێت. برۆنەمۆنێ دامەزنێرەری کەڵچەر سپەیس و بەڕێوەبەری پێشانگاکە دەڵێت. پیشانگاکە لە تابلۆکانی نیگارکێشە تەعبیریەکانە بەرەو تابلۆی مۆدێرن لەسەر کەنارەکانی دەریای ناوەڕاست دەمانگوازێتەوە ئەو شوێنەی دەریا و ئاسمانی ڕەنگاوڕەنگە و دیهاتەکانی ڕەنگینە کە بوونە تەمای ئیلهام بەخشین بۆ نیگارکێشەکان لە ساڵانی 1970 تا ساڵانی 1970. زۆربەی نیگارکێشەکانی ئەو سەردەما بەرەو باشوور دەڕۆیشتن و گەشتیان دەکرد بۆ دۆزینەوەی ڕووناکیەکی شەوقدار کە لە نۆرماندی دەرکیان پێ نەدەکرد. لە ساڵی 1970 شەمەندەفەر یارمەتی ئەو نیگارکێشانەی دا کە نۆرمەندی و پاریس بەجێبێڵن و بەرەو بۆ نمونە بۆ دیگارە لە ئیتالیا بەڕێبکەون کە شارێکە لەسەر دەریای ناوەڕاست. نیگارکێشەکان وەک مۆنیا بە دوای داڕینیە هەروەها کامێلی کە زۆربیان بۆ نیو سەدا هەمان هەنگاویان گرتە بەر. مۆنیر دەڵێت سپاس بۆ تەکنۆلۆژیای دیجیتال ئەم پێشانگەیە توانی 500 تابلۆی ئەو نیگارکێشانە لە خۆ بگرێت کە وەکی تر نەدەکرا هەمویان لە یەک شوێندا کۆ بکەینەوە. تابلۆکان بۆ نمونە لە هۆڵی واتەرلیلیز نیشاندراون لە مۆزەخانەی چەندین وڵاتانی وەک ئەمریکا و سکۆتلاند و ژاپۆن و میسرەوە دانراون و هێندێکیان لە پاریسن. ماوەتەوە بڵین ئەم پێشانگایە لە 28 مانی دووەوە کراوەتەوە. هنرا تاتو یانجی دقه لجیهان بلاویه اونها پیشنگه که تایبت به تاتو ل مسکو و بویه ل موزخانه پشکین یا هنرا بدو ل مسکو پیشنگه ها هنرا تاتو یانجی دقه لگوری کردی و بو بشین لاش یانجی سیلیکونی به حبری هاتبون خملاندن ورنگ کی راستقین دابو وان بشان داگو جخلکیر دیار ببه اف پیشنگه جالی موزخانه کوی برانلی ل پاریسی هاتبو آماده کرن و بریو برن اف موزخانه گول سر هنر و چاندا آسیا افریقیا اوقیانوس و امریکان دخبته. هەلبەت نەپێستە هونەرمەندن مادەمێ تاتویان چێدکن بوی شێوازی چێدکن وەک ئەوەیە کو لەسەر پێستێ مرۆڤ چێدکن بە مەشینەکە تاتویان لێ ئەف سیلیکۆنە پرانیە جاران وی ڕەنگی و ناخوا تەویک و ئەو نێزیکترین تشتە بوو پێستێ مرۆڤ کو تاتو گەلک لەسەر دیار بە. اف پیشنگه بو دیروکا هنرا تاتو یانجی دق یا لسرانسری جیهانیه لگوری لیکولینان هنرا تاتو جه سردما پری کون دی دیروکا مرووانده هاتیه دیتن جدسپیکا جیانا مرووان لسر عربی تاتو بکار هاتیه تاتو لگوری برپرسا پیشنگه به مبست هاتبو بکار آنین جبو کونشوپیا ایلو کومکین مرووان و یان دنیجی وکو ناسنامه ایلو عشیرین و دمی تاتو برینها نوکو هنر دهاته ناسکرین تنیج بو خملاندن یاج بو لیکولینان دهاته بکارانی لینها هدی تاتو بویه بشک جه هنرا بدو و جه خو روج بروج لناو هنرا جهانی دگره و بتایبتی هنرا لاش جبو هنرا تاتوی da çi zamanında çi bejendine jiber ku tatu her veki beşeki hüneri nehatiye didin. Bi gelen peri jibu sademin estetiki leserlaşı mirvan nehatiye çekirin. Gelek sademin girinti hebun veki nasnamaya eşiretan, sademin bijişki, anji serkeftinin civaki, jibu jinek baş, anjiki daykek baş nişan dikir. Ulgori lekolerin huneri ev huner bu ilpeş keved rojinti de jbergo bala xelki perdikşine unaha be awayeki geleki berfreh de bikar anin. اپیشنگه ویتا داویا مها گولانی بردوام بکه تا گوری بده خلکی ورن تماشای نرا تاتو بکن. روزا گنجک کرد جه دیار بکریه گو بکه داخواه چاندا با پیران کوم دکه جه فلکلور، جیروک، جل و برگن کردی ین رسن و هنتشتن دن وان به ویدیو تومار دکه. خجیجا فرقین جبو هفترنگ اف راپورت ده درباری روزا ده آماده کریه که انبری خوب دین.
ایرو امل بر سور و بدنن آمده لهمبر پرا دهتری و بخشن هفسله به برهفکارا چاندا دفکی آکردی روزاره لسر خباتنوی با آخون روزا لزانینگه ها ارتوکلیه بش زمان و ویژه کردی خواندی و دماکو هی خواندکاره فولکلورا کردی بالای دکشینه و بری خواه دکه چاپکانیا فولکلوری لگلک گندان لشوپا چیروکو مسلو کاندچه ده همان دمیده در فتن تکنولوژی جیب کارتینه لسر یوتیوب کانالک بکریه و بناو برهفکاری برهمین خواه لوی داره بلاو دکه پرانی اوان شخول لور پارو ناکم گلک من ویدیو برهف کرنه لی چند ویدیو بجن لور پارو دکم او یوتیوب شخوره وک رفرانس بکارتینم yani asıl karimin ne YouTuber'ye az xovek berhevkar dibînim ji bo berhevkariyê ji YouTube'ê bikartînim peşî wek migo wek hobiye dest pê kir lê piştre tecrübeyê min sahayê wexta ku zêde bû min dît ku êdî ji hobiyê derbasê divetî û yani êcî ez bim divê ez herim berhev bikim yani şengamîn pengamîn dayka te çû zovana perkir pellê qizwana şîr kir xelfê guhana روزات خباتên sê salan da bi dehan kal û pîrên Kurd re hevpeyvînan kiriye û bi sedan çîrokan tomar kiriye. Berhevkara ciwan heta îro bi derfetên xwe çiye berhevkariyê kiriye. Ew balê dikişine ku pêdivî piştgiriyê heye ji bo xebatên bi vî rengî. Lêdwer da jî destnîşan dike ku divê ku minneta Kurdî li serê kesî nekin. Ez bi derfetên xwe diçim berhevkarî dikim. Lê dema ku bala min li yani lê dema ku em dest bi karekê dikin pêşî em dimerin işte devleteke menîne û kes alîkarî nabe sponsorên me tune sazên me alîkariyên me nakin biya min nehewce meriv zêde minneta xwe li ser kurdîtiyê bike yani tiştên ku ji destê min tê ez dikim û bêjî ez ê bikim helbet sponsor hebin jî sponsor hebin meriv dikare xebatên xwe yên berhevkarî dikare bawayekî firehtir pêk bîne yani. Roza de dezanîn ew dixwaze van çîrokan weka pirtûk jî bide çapkirin. Xecîciyan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Kawa Nûrî şêwekarekî Kurd e ji bajarê Helepçayê xebatên hunerî li wir dike û hemû corê hunerê bi kartîne hez dike got hunera wî li şûnên din bên belavkirin û her kes lê temaşe dike. Ka em jî nêzik ve nas bikin û berê xwe bidin hunera wî. هە لە منداڵیدا خولیایکاری هوەری بەگشتی و شێوەکاری بە تایبەتی بووە دوای تەواوکردنی پرۆسەی خوێندنی بنەڕەتی و ئامادەیی کۆلێجی هوەری هەڵبژاردووە و خۆی دەڵێ لەوێوە کارەکانی بە ئاکادیمی دەست پێ کردووە وەگەر مناڵێکی ئەم شارە توانیم هەر لە سەردەی مناڵیە هەست بەو بکەم کە دەزڕەنجینم هەست بەو بکەم کە لە کاری هوەریا باشم لەگەڵ قۆناغە جیاجەکانی قوتابخانە و خوێندنگەکان تا قۆناغی ئامادەی هاتم لە هەموو چالەکانی قوتابخانە بەشداری مەکرد بەشداری کارە هوەرەکان لە درەوە قوتابخانەش تاوەکو دەرچوونم لە پۆلی 12 ئامادەی لە وەرگیرانم لە کۆلێژی هوەر لێرەوە ئیتر کارەکان کارە هوەرەکانم چوارچێوەیەکی بە بڵێن ئەکادیمی وەرگرت حەزوو خولیاکانی بۆ بوارەکە وای کردووە تەنها لە بوارێکی هوەردا کار نەکات کاری شەوەکاری و پەیکەرسازی و چەند بوارێکی دیکەی لەگەڵ چەند قوتابخانەیەکی هوەریدا گرێداوە و گزارشتی تایبەتی بۆ بابەتەکان لە ڕێگەی هوەرەوە خستووەتە ڕوو ئەمە یەکێکە لە ئەو کارانێک کە لە ماتریالی دار کارم لەسەر کردووە کۆکردنەوەی دوو فیگەری جیاوازی چەند فیگەرێکی پیاوێکە چەند فیگەرێکی ئافرەتێکە لە حاڵەتی با بڵێن ڕۆچوون و حاڵەتی پاڕانەوە و نزاوەوە کە ئەتوان بڵێم مە هەر بۆ خۆی دارێکی ئامادەکرا بوو لە یەکێک لە باخەکانی دەوروبەری هەڵابجا دەستم کەەوە زیاتر ئەو ماتریالەم تیابینی ئەو شێوازەم تیابینی کە زیاتر هاتم کارم لەسەر کرد بە لەسەر ڕێبازی ڕیالیزمیکی تعبیری ئەمە شانیەکێترە لە ئەو ئیشانە هەر بەدار کردومە ئەمەیان ئەگەر سەیرێکین وردبینەوە شێوازی خەنجەرێک پیشانەیەات وەمانش بە پولە و ئەمەش سێوێکە زیاتر ئەو شتە ناسکانە ئەو شتە بەریئانە کە پەپولەیە کە سێوە ئەمە لە شانزەی سێ بە دواوە لە کیمیا بارانکردنی هەڵەبجە بە دواوە ئەمانە کوژران ناشرینکران ئەم کاوا دوای چەندین ساڵ لە خزمەتکردن وەک مامۆستا لە بواری هوەردا
ئێستا سەرپەرشتیاری پەروەردەیی سەرجەم مامۆستاکانی هونەرە ڕۆژانە کار بۆ پێشقستنی هونەر دەکەن لە سیستەمی خوێندندا. زیاتر ئەو بوارەی کە من زۆر تەرکیز دەخەمەسەر و حەزم پێیت و ئەمەوێت زیاتر ستایلی خۆم و با بڵێن شێوازی شکردنی خۆمی تیا بدۆزمەوە بوارە پەیکەرسازیەکە و وێنە کێشانەکەی و بەتایبەتتریش بواری پەیکەرسازی و بەتایبەتتر لەوەش ئیشکردن لەسەر ڕێبازی کۆنسپچۆ ئارت واتە فەنی مەفاهیمی واتە هونەری تێگەشتن هونەرێکە کە ئێستا لە هەموو جیهانە کاری لەسەرەکرێت ئەو هونەرەیە کە تۆ زیاتر لە ڕێگای تێگەشتنەوە ماتریالە جیاوازەکان لە بوارە پەیکەرسازیەکانە بەکارێنیت. کاوە نووری ساڵی 1970 لە هەڵەبجا لەدایک بووە. لە ساڵی 2006دا کۆلێجی هونەری تەواو کردووە. خاوەنی چەندین پێشەنگای تایبەتی و گشتیە لە ناوەوە و دەرەوەی وڵات. تەنها کەسە کە سەرپەرشتیاری پەروەردەیی هونەریە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجا. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجا. پرتوکا داستان û stranên Kurdî li weşanxana Sîtav hate çapkirin dê çapa duyem de. Ev pirtûk ji aliyê Wesfî Ak hatiye amadekirin û gelek ji stran û dastanên Kurdî dide ber destê xwendekaran. Çapa duyan ya pirtûka destan û stranên Kurdî ji weşanxana Sîtavê derket. Di vê pirtûkê da hesed stran û kilam hatin nivîsandin û her wiha çîrok û mijarên van stranan jî yek bû yek hatine rewakirin. Stranên Kurdî çawa ku rengê jiyana civaka Kurdan nîşanî mirov dide, wîsa jî di heman demî da dîroka Kurdan radixe ber çavan. Nivîskar Wasfî Ak ji bajarê Cûlemêrgê ye û ev 10 sale bi karê nivîsê ve mijûl e. Wî derbarê naveroka berhema xwe da wiha agahî da. Stran û awazê ku tê da cihêdbin jî bi giştî awazê ku bi salan e ser xwezayê hatine gotin, ser koçberiyê hatine gotin, ser kelatan kelatê Kurdistanê, ser mîrgehê hekariyê hatine gotin yan jî mîrgehê Kurdistanê gelek deverê dîtir jî stran û awaz ser hene hatine gotin. Mînak ser kela hewlêrê jî stran hene, ser kelata Amêdê jî hene, ser kelata Wanê hene. Estrana awazê xwe jî hem strana hem jî dîroka we wê serpê hatî çîroka wê nê hene. Nivîskar Ak got ku dema amadakirina vê pirtûkê da pir zehmetî kişandine. Ji ber ku piraniya wan stran û awazan nivîskî nebûn û yek û yek bi guhdarkirina dengbêjan ev pirtûke nivîsandine. Me di vî karî da pêşiya xwe gihanta dengbêjan, dengbêjî awaza ku gotî me helgirt, piştî me helgirtî me lêkolên çavkaniyan da serkir. Mînak me berê xwe de dengbêj bi hesa gerê hewlêrê dikin stran û awaza gerê hewlêrê hem govend heye hem rûniştî dengbêjî yanî bi şêwazê şeşbendî heye. Gorî vê me got kela hewlêrê bi hesê Silêman Paşa tê tekirin mîrê soran e. Me dîroka wê jî çavkaniyan da lêkolîn serkir. Li gor dîrokzanan beriya sed salan gelê Asûriyan jî li herêma Cûlemêrgê jiyan kiriye û hê jî çand û hunera wan di nava kilamên dengbêjan da dijîn. Nivîskar Ak dibêje ku wî di berhemên xwe da cih daye stran û awazên Asûriyan jî. Devera me ya Tixûbê jî rastî jî di aliyê çand û hunerê da cihekî pir dewlemend e. Heta em dikarîn bêjin vê pirtûkê da jî qasî bîst stranê Asûriyan hene hîna jî dengbêjê me evan stranan dibêjin hîna jî diparêzin. 100 sala beriyan he ji cihê me koçberbûne çoyne aliyê Xaborî lê dîsa dengbêjê me çanda wan bîr nekiriye diparêzin. Bêguman heya ev berhema hêja derketî holê demek dirêj ket hatiye dayîn. Nivîskar Ak wiha armanca amadekirina vê pirtûkê tîne ziman. Ciwanên me bi çanda xwe ve mazin nabin, bi çanda xwe ve jiyan nabin. Wextê ku çanda xwe jiyan nakin ev ciwanan ser çanda biyan yan ser çandayê dî jiyan bibin. Yek û yek divêrê hunerê xwe çanda xwe berze dikin, çanda xwe winda dikin. Me jî bi vê hest û bariyê ve
ما گوت بلا اف چاندا به هزاراتان ساله جالیه دنگ بیجان و هاتیه پاراستن نفشی دربازی نفشی نوبوی بلا وندا نبه ام بکنه بر همک هری داوی نویسکار آق جبر علاقه خواندوانان یا جبو پرتوکاوی سپاسین خو پیشکش کرن. عارف اصلان دنگ امریکا وان هنر گلکی تشتکی سیره دده پیشیا مروان وک وی دیزاینر فرانسی کریستیان گو جزاروکتیا خواه هوگیری وی گالریه ببو اونها برهمین خواه لوی گالریه نشان دده جبر گو جور حسکرناوی جدیزاین دست بکر. کریستین لوبتان یک جه دیزاینرن پیلاوین هری بناو بانگه. پیلاون وی برنگ سور بناو بانگن. او رنگن جور و جور درست دکه لی بنه پیلاون وی همو سورن. بیروکه وی ستایلا پیلاون جنان جه گنجیاوی دست بکر دمه او چو پیشانگه هکه لفرانسا کونه ها لهمان جهی پیشانگه هاوی تبری وبرن. دمه او گنج بو در باسی وی پیشانگه بو وی لسر دیوار دید کو برنگ سور هاتبون نویساندن پیلاون برزین جنان لوی پیشانگه قدغنه جبو پاراستنا عرده دار یه پیشانگه. پشتی وی او یک دید بودم جمیرن دریج لسر پلان دیزاینن جیاواز یم پیلاوان درست کرن کنها بویا یک جه دیزاینن هری بناو بانگ. از پرانیا سرکترین خواه پیشکشی وی سلوگاناس لسر دیوار دکم جبر کو من بیروکین خواه لوی درست کرد. پشتی من دید من دست به وینکشان پیلاوین جور بجور کرد. من نف زانی کده بیت کاری من. دی سال 1991 دا کریستین لوبتان دست به دام از راندنا شوپن خواه کرد و او یک بالا گله کسن بناو بانک شاند. پیلاون وی گله کی بالکیشن جبر بنوان یه سور. بیروکه رنگ سور جبو بنه پیلاوه هات دم وی دید حوالا کوی نینوکن خواه بویاغ دکه بر رنگ سور. من بویاغا نینوکا بکارانی. از دیگر جنکی رنشت بوم که پیلاوین بلند لپی بو و نینوکین خواه بویاغ تکر. من بویاغا و بر و پیلاوین وی رنگ کر. خونک مازم بو جبو کریستین لوبتان کو پیشنگه هکه لهمان وی جهی بریوه ببا. نها خوناوی بجیهات او پیشنگه هاوی ده 26 ماه دودا دست بکر او تامها 7 یا سال 2020 بردوام با. بدرین هجا لور امگشتن داویا برنامه خو حطانی برنامه دنه هرشادو بختور بن.